Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa. Somebody kigas sama hey Uwiteka ahera ko iravuga aba yamenye yabahaye niki nisam yabahaye n'ubwenge narakumenye ukiri mu nda no pasakaka Kiwe kiko nina osafoye. Ishari ni wewe, urwango ni wewe, kutanyurwa n'ibyo ufite ni wewe. Senya bomola bo nukora ibikomeye Imana izakuzanira abakomeye aribo baza. Mbisubiyemo narivuze ngo natangiye nimugera mutyo sama nimusamurika sama tumia akili yako vizuri Najua nakupasa Shetani anakutamani Wesi mama Nipange sawa sawa tumia Shetani anakutamani Wesi mama Ajipange sawa sawa Macho yako mbele Atuwa kumisonga mbele Simama kiumbe Jipange Nimusamure Sama Kenge narakumenye ukiri mu nda no Bishop Yanamesere Bansu kareke turagasubiramo kagize imbaraga karirimba Ngwagari muhenge haraho tuhagarara bigasaba support ya Yesu akaguheza direction ha direction como Sara ikikurimo harahandu kizagaragarira kikagira agaciro nubona ikikurimo kitaragira agaciro ahuri reka nkubwire karahandi kizagera kikagira agaciro kandi aho hantu nikigira agaciro izina ryawe rizamenyekana ibyiza bikora ibintu bibiri bikomeye ibyiza biza biguha izina ibyiza biguha amateka ibyiza ukora udacogora biguha izina biguha amateka nta muntu wese ukora ibyiza utagira izina nta n'umuntu wese ayiwe data we ukora ibyiza utagira amateka Bibiliya yambwiye ngo arangize umunsi umwe ngo asobanurira abatipe bari muri gereza abantu bazakwibagirwa ariko Imana ukorera tizakwibagirwa. Ndasenze uyu munsi wa none ibyiza umaze gukora byose Imana ndikwibagirwa. Amen. Ukareka kubwira nukora ibikomeye Imana izakuzanira abakomeye aribo baza. Ariko hano kiyasinziru umuntu ndi maso ikiba kibe ibyanje bizakomeza bibe ibyanje bategeka n'ibyanje bavuga n'ibyanje basakuze n'ibyanje. Umusi Pedeza yabonye akazi muri banki hari umugabo nagiriye neza muha inkweto zitatu z'uruhu
kandi nza nambara amade za etari kuva Imana inguye mu butayu ntabwo ngicambara semere kwire kuko semere kwire ndayizigira kamere mbi cyane nigeze kuyambara umunsi umwe ngo irangize ngira ikibazo iratoboka ivumbi ririnje none nkabandi umuririmbyi uririmba korari nahagaze imbere mbona abantu bose bapfutse amazuru naga umuyaga uri muri iburasirazuba abantu bicaye ino mbona abantu bafashe amazuru nayo ikibazo cyavuye kuri Matayo kubera inkweto Imana ni kugira neza uzirinde semeri kwiye kigira umurongo uzuna yambara ikagira n'icoke ariko uruhu abaraha mwese ko muri beza mu tipe witwa Corona yarankozeho biteye ubwoba umunsi nasaruye imodoka zitanu z'ibitunguru zimaze kwera napakishe neza President Kaguta Museveni muzee wa Uganda aratangaza aravuga ngo nta muntu usohoka muzo guma muzo umasole banda hiza la mari de station iyo murendi itangwa nabize droit iyo murendi itangwa nabigiye kuri university kuri ya Amerika iyo murendi itangwa nabamenye kwakira none huyo ariko none huyo ariko uyu ndanezera Matayo we ntabwo ari uburanga cyangwa amashuri cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro bigitumukiro ko babika abandi bashingura abandi bakora impanuka abandi bari mu bitaro Isamura Sama hallelujah iyo mana ko babika abandi bashingura abandi bakora impanuka abandi bari mu bitaro Dore Amina Amina Makomi amasha usifiwe Jehova Amina 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 oh Amina usifiwe Dore abipfira nukutihanga biravuga ngo ahirwa uwihanga namara kunesha kugarizwa azahabwa iki tirizariza utihangana kiworya nziza utihangana kiwokora utihangana kiworangiza ishuri utihangana ibintu byose n'utihangana ubu niyondole dore abipfira nukutihangana biravuga ngo ahirwa uwihangana namara kunesha kugarizwa azahabwa iki tirizariza
utihangana giworya ibyiza utihangana giwokora ubwo utihangana giworangiza ishuri utihangana ibintu byose n'utihangana uniyondole umasole banda hiza la manifestation umurende itangwa nabize droit umurende itangwa nabigiye kuri university nkuru ya Amerika umurende itangwa nabamenye kwakira none huyo ariko none huyo ariko uyu ndanezera amatayo we iravuga aba yamenye yabahaye niki n'ishyamba yabahaye n'ubwenge narakumenye ukiri mu nda pasakaka kiwe kikonina osanfoye ishari ni wewe urwango ni wewe kutanyurwa n'ibyo ufite ni wewe senya bomola bo Imana mwabanye Amerika Imana ibaheza umuntu ubashigikira natwe bari mu Buganda iduha umuntu udushigikira naho igikundiro turagifite iduheza umuntu rawe ta ukuguku uhuye n'umuntu umwe yo guseta gutya ugasanga ufite ikiraro cy'igihumbi ikiraro cy'igihumbi uyu apanaga babiri pasakaka kiwe kikonina osanfoye ishari ni wewe urwango ni wewe kutanyurwa n'ibyo ufite ni wewe senya bomola bo haleluya abantu baguhaye amatangazo bibi zitanga amatangazo ariko bwasha bakongera n'ibindi ariko itangazo rivuye mu ijuru rizarica ku mugabo wagiranye ubusabane n'Imana uyu munsi wa none nabazaniye itangazo Imana ibakoreho ikore no ku miryango yayo ibakoreho tangola utayo si ikibazo ariko wabugushizemo ubuzo bugukuramo ibigaragazo zose si ibigaragazo ahubwo ni inzira zimwe zituganisha ku bisubizo kuko Imana yakuza bari mwisi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo uko babigenza nuko babigenza ariko peti akasimama sino kwiyanduza nuko ndi kwibuye ryo mu bunyage ariko iribuye ariko iribuye ryo
kandi uwarikuraho yakoresha abantu. Reka kubwira rimwe na rimwe ije yemera ko ibibazo bitubaho ikemera ko banadushiraho amabuye, ariko abayakuraho hari umugabo uzubategeka, kandi yarangiza kubategeka barikuraho mu gitondo, barikuraho mu mugoroba, barikuraho mu ijoro. Itangazo ni irigiri zishibuye bagushizeho. Giruke niritangire ritembagare, nimba rimanuka mu mubande, nimba ari mu mwobo rimanuka. Ituma Imana yo mwijuru imwize turakasubiramo kagize imbaraga karirimba. Ngo agari muhenge haraho tuhagarara bigasaba support ya Yesu akaguheza direction. Ha! Direction. Como Sara